Wai ubriu po Kerala usya penyam hapok kanong ba Mangaluru lena Mangalore namar bul pertai kentin ku kersan ya dari Pakistan. Muhammad Ashram ubala sya penyap po Mangaluru namar bul pertai kentin ku kersan ya dari Pakistan. Hagapor benang lekai kan. Udan nek history jong jingpang perkan ong ke kubor jong gibahin jong u. Uhumen jong u Abdul Jabbar yaitu po Ashraf Rusak sumar nagadao jong jingpang perkan bunsin ujuyat wir nagaway kicaka cikawipan bat ujutrei ino hikam kiwa per banyo ekabam kasah mene orang bak belap saupus nem kerta udai nakasnong pul pali Sultan Bathiri Taluk jong Wayanad distrik hapok Kerala bat losa thombor hipat bur hajan ketempel Batra kalurti kudupu hak arpenyu trik jong panai bladem kapus martan gelapin tikna bakadao jenjiam kadai kacing gendit kacing mensau na kacing syasyo kasnong Mangaluru lena Mangalore kapa po kejala Karnataka kumtau menteri jong kejala Karnataka usid daramaya habak dawi ketika kacing ja ulaong bakajing penmi pertaban kersan ke Pakistan kalong kum kacing set kela ya kacang benriu bat kalong kacing set kela ula benrap bro bakajing toket kerangya cakmat ba on salai ya kibadan ketih Henry yang menteri kampo iyeng uji para meswara ula pensai wajing kam Ashraf ula perta Pakistan sendaban kadai kebelakaran digito gibran ketiwan peniap beriau ula angru belakem hendu arpungut beriau bat galak ban syakem susu namar beletu bapalat lai pungut kidai gibenta jong kenhun runar utai unong syak keno bakongsan letip kum usachen ubadai unongnya otorikso bat kiwipat kentup udiwaras usai di pat manjunan katai kamu keduma kadai kacing penon kam kebaning kong po section Sispalai R jong ke Bharatiya Nyaya Sanhita BNS hapok Karnataka kabapta ya kacing syak periap neset petok sijing im nam tagi baik pak dilum ya kamet jung Ashraf lapak biang syak senong tra jong u po Kerala hadin kacing pentinai kacing long jong u dagi bayin kibalapoi po Mangaluru komisioner jong pulit jong nong ba Anupam Agrawal ula pentikna ia kajing long jong utu beriu bat ula ong bajing toket kerana cekaman